ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park Johannesburg nna ka tle go busielele le Mpho Teme re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana a re ketle mmogo ka tshedimosetso. You said you cannot assist with that. Why is he sending you a reminder and you are thanking him? Gareth Mnisi o tlhotse a leka ka natla go dira gore komishene e dumele gore ga thusa morwa rragwe Sergeant Fanny Nkosi. You don't respond to that letter, but you continue to campaign for the SACP. There will be consequences. ANC ya re dikgolagano tsa yona le SACP di tla lekwa pele le morago ga ditlhopho tsa dipusoselegae. It's working out very well. They got a little cute as they have been doing for 47 years. Nobody ever took them on. We took them on. Maiteko a peo marumofatshe gareng ga Amerika le Iran a koafetse morago gore Washington e ka e fa e gapile sekepe se se rolang thoto kwa Iran. Mogaetso madume tsa segonjono re di simolola ka gore motlhankedi mogolo yo o sekegilweng wa masepala wa Tshwane Gareth Mnisi o tlhotse a leka ka natla go dira gore komishene e dumele gore ga thusa morwa rragwe Sergeant Fanny Nkosi go bona thandara kwa masepaleng o. Maiteko a ga Mnisi a go ganela ditatofatso tsa gore o ne a iteletse pele maano a go senya kabo ya tendara kwa masepala mogolo wa Tshwane a nyenyefaditswe ke molaetsa wa WhatsApp o bontshang gore Nkosi o ne a romelela Mnisi maina a bao a batlang gore ba bone tendara e seng gangwe mme gantsi ebile motlhankedi mogolo yo wa matlole o ne a sa bone phoso epe ka seo. If you said you cannot assist with that, why is he sending you a reminder and you are thanking him? Why do you not say, I told you not to send me these things because there's nothing I can do? Chairperson, I think what's clear here is that he's clearly of the mistaken view that I can check compliance first. Yeah, but he can't make the same mistake repeatedly. The first time you tell him this cannot be done, then if he understood you, he would stop. The fact that he keeps repeating it and you keep thanking him suggests that you didn't make it clear to him that you are in the middle of a tender process. You cannot interfere. He must stop asking you to check compliance. Mnisi o na ikemekela gore ga dira sepe ka lenane le le neng la karetsa El Shaddai le nga phesheya e leng ditlamo tsa tshireletso di le pedi tseo di leng di atlegile ile go bontsha gore ga go sepe se se phoso sa se dirileng go le jalo go ya ka melaetsa ya WhatsApp ga tlhalosetsa Nkosi gore ga go sepe se a ka se dirang. At this point, I do not believe what you are saying. I want to suggest to you that you were actually cooperating with Sergeant Nkosi. Bopaki jo bongwe bo rebotswe go ema nokeng ditatofatso tsa gore Mnisi o na thusa le go amega mo lenaneng le le sokameng la kabo ya tendara. Molaetsa o tswang go Mnisi o bontsha fa ne a re ke a monopola re tlhoka grade A seo se bontshang gore o ne a tshwere ditlankana tsa setlamo sa nga phesheya tseo di neng di bontsha gore setlamo se na le grade B e le go leka go thusa setlamo sa morwa rragwe Nkosi seo se neng se sa fitlhelele dintlakaelo tse di tlhokegang mo lenaneng la kabo ya tendara leo tsala ya ga Nkosi a tlileng go nna monastilo wa lona moragonyana. Not actively want them to win in this tender whatsoever. That was up to them in terms of what document they put in place which leads them to be successful. Dithetso di a tswelela. ANC ya re dikgolagano tsa yona le lengwe la makoko a semphato sa yona SACP di tla lekwa pele le morago ga ditlhopho tsa dipusoselegae se se tlhageletse kwa kopano ya bobegadikgang mo Johannesburg morago ga kopano e kwa go yona go sekasekilweng tshwetso ya SACP ya go ikemela ka nosi mo ditlhophong go akaretsa le mo go tse di tlang. ANC ya re go solofetse go le gore mongwe yo ka rolang marapo go tlogela SACP go khotsofatsa lekoko le fa go le jalo ANC e tlhagisitse gore tsibogela fela tshwetso ya SACP go gaisanela ditlhopho ka nosi malebana le ditlhopho tse di tlang tsa selegae lekoko la re tsamaiso ya go tlhopha meiara ga mmogo le bomasepala ba bagolo e simolotse ga jana. The letter will be written, it's not yet written, by the Secretary General to all ANC members
including those who are in the SACP, to respond in 10 days if ever they will campaign for the ANC or the SACP. That letter will come out next week to all members. Now, if you don't respond to that letter but you continue to campaign for the SACP, there will be consequences. Because the ANC constitution is very clear that dual membership is acceptable. But if now the Communist Party is a party on its own, is campaigning, and therefore you are a SACP member and you campaign for the SACP, you'll have to choose the SACP. re boe gape re go abogele bogaetso mme re di tsweletse ka gore ba malapa a baswi ba ba ntshitse mosika sekhurumelo Jimmy Mohlala ga mmogo le Semi Mphatlanyane ba neseditse pula tshenolo ya komishenara wa mapodisi wa Mpumalanga yo sekegilweng Defty Manamela. Se ke morago ga kopano ya bobegadikgang maabane fa Manamela a ne a bega fa batlhankedi bagolo ba sepodisi ba ne ba fetola dikgetsi go akaretsa le batswasetlhabelo ba babedi bano. Manamela o begile fa seno se ne sa dirwa go sireletsa balatofadiwa ba nnete mo kgetsing eno. Kopano ya bobegadikgang e tlhagisitseng tshedimosetso e ka nnang kotsi go bangwe e bakile ba malapa go gakologelwa dipolao tse di setlhogo tsa masika a bone. Jimmy Mohlala le Semi Mphatlanyane ba ne ba bolaelwa kwa magaeng a bone ka ntlha ya go bua kgatlhanong le bonweenwee jo bo neng bo diragala kwa stadiumong sa Mbombela. We were accused as a family that we were actually the first suspect, that we actually killed our dad, where I had to experience and witness my mom and my brother who comes after me being tortured. This province, SAPS has been captured for the longest time by one man, the former deputy president, Mr. Didi Mabuza. They were on his payroll. I cannot prove that, but there's many incidents that shows us they belonged somewhere and not serving us civilians and victims. Khabagare Makoko kganetso kwa Mpumalanga ne seditse pula tshedimosetso ya ga Manamela ba ikuela gore go tlhomiwe commission ya dipatlisiso. We want to see a comprehensive report from both the province and the national police in regard to the matters. The dockets that she said were lost, we want to see them. The suspended commissioner of Mpumalanga, Manamela, said that she only dealt with the administrative part of it. The political and the more corrupt issues, she didn't deal with it. So we need to know those things. Go nnile le matshwenyego ka ga pabalesego ya ga Manamela le ga go le jalo o ikarabetse jana. I took an oath. I had a badge. It's in my blood. I'm 31 years service in the police. So wherever I go with death. So you cannot run away from death. Kgetsi kgatlhano le motlatsa mookamedi mogolo wa sepodisi sa masepala sa Ekurhuleni yo sekegilweng Julius Mkhwanazi le molatofadiwa nae motsamaisi wa toropokgolo ya Ekurhuleni Kagiso Lerutla e buseditswe morago go fitlha la bone go kopa beili semmuso. Bobedi jono bo tlhageletse fa pele ga kgotlatshekelo ya magistrata ya Boksburg e kwa botlhaba jwa Johannesburg gompieno. Balatofadiwa ka bonweenwee tsietso le go tlhaetsa molao matlho. Mkhwanazi o tshwerwe ke setlhopha sa sepodisi sa komishene ya Madlanga kwa ga gagwe mo mosong wa Lamatlhatso fa Lerutla ene a tshwerwe kwa boemela fofane jwa OR Tambo ka la Tshipi mme ba ntse ba le mo tlhokomelong ya sepodisi. Sibueledi sa mapodisi sa bosetšhaba a re kgetsi e ke ya Tlhakole wa 2019. Then CFO, acting CFO, which is the now municipal manager, was arrested on speeding charges by EMPD. He was arrested and detained at a police station in Boksburg. He was given bail on the same day of about 1,000 rand, and he was then told to appear in court on Monday. On Monday, he failed to appear in court, and the court then issued a warrant of arrest. Khabagare kwa bokone jwa Pretoria, dithetso di simolotse ka drama. Se ke jaaka babueledi ba balatofadiwa ba ne ba latofatsa mosekisi ka go se buiwa maruri fa ne a re gane a nna gone kwa kgotlatshekelo beke e fetileng ka kopo ya beili.
fela Mosekisi o ne a bontsha a sa itumelela tatofatso eno. I took it upon myself after leaving your office to call the office of Judge Makamu, and I spoke to Ms. Lebo Hangmoyetli, who is Judge Makamu's registrar, to ask her to prepare a record of the proceedings. And I request this matter to stand down until those records are available. Nkosi o lebanwe ke ditatofatso di le 3 tsa go retelelwa ke go gapa ditlhobolo, di le 8 tsa go retelelwa ke go sireletsa matlhatlhela, go tlhaetsa tiragatso ya molao matlho, le go sa gokelele seifi mo leboteng jaaka go tlhokega go ya ka molao. Katlholo mo kopong ya beili e tla rebolwa ka la boraro. Re sa le foo, Vusumuzi Cat Matlala o tla tswelela go nna kwa kgolegelong ya tshireletso e kwa godimo ya Kgosi Mampuru go fitlha a tlhagelela kwa kgotlatshekelo. Matlala o ikuetse go kgotlatshekelo gore a busediwe kwa Kgosi Mampuru morago go romelwa kwa kgotlatshekelo ya tshireletso e tseneletseng ya Ebongweni kwa KZN ka Sedimonthole wa ngwaga o fetileng. The request is that he be detained at Kgosi Mampuru until the next court date. This obviously will enable us, now that we have engaged the state officially on these instructions, to finalize whatever processes amongst ourselves. Matlala le balatofadiwa nae ba le 12 ba mapodisi bao bone ba abetsweng beili ba solofetswe go tlhagelela kwa kgotlatshekelo gape fa motsheganong a le 13. Kgwedi eno ya Moranang e tswelela go lemosa ka ga bolwetse jwa autism go be go fa batho ba le bantsi ba santse ba sena kitso ka ga bokoa jono. Ga jana re buisana le Elizabeth Mosetla go leng gore o tla re go tswa ka kwa South African Autism go ka re tlhaba botlhale ka ga bolwetse jono. Maitso re go amogela mo kgasong ya rona ya dikgang tsa Setswana. No, ke lebogela go ba mo le nna. A re simolola fela o ka re tlhalosetsa gore bokoa jono autism ke eng tota? Autism ke a neurodevelopmental condition and ka puiso ya rena ya se Africa re sa gone o itlhalosa mara ke neurodevelopmental condition whereby e affecta boko ba ngwana. Boko ba ngwana wa developer mara ha bo develop go tshwana le batho ba re ka reng ba normal. Autism is a neurodevelopmental condition whereby it has to do le boko ba ngwana. Ngwana o ba le di challenges tsa go bolela ka nako nngwe, o na le di challenges tsa go ba ko plekeng e nang le leshata, and autism ngwana o tswala ka yona. Di sign tsa ngwana tsa autism re thomo di bona ka the 18 months age, then ka 2 years ke mo re gone go etsa diagnosis ya ngwana o nang gore ke autism. Me a go le gangwe ha e tlhomamisiwa a e ka tswa e tlhomamisiwa ko ngakeng kgotsa motsadi ka nosi fela o kgona go itemogela yona. Autism o tlamehile motswadi a ye sepetlele a ye tleliniking a o nyaka a reference letter a ye ko sepetlele e diagnosiwa ke di professional re bolela ka yo OTs yo doctors di professional and gape autism ha ba e diagnose ka di blood test. Ntho ba dirang ke through observation le di assessment le history ya ngwana gore ngwana o developa ba which history e tswa ko wena o le motswadi o fa dingaka gore ngwana ha ba botsisa gore ngwana o thomile go bolelane o gone gore ba botsa ba gone gore ba tlo etsa proper diagnosis. That's why re botsa re da ko Autism South Africa re botsa batswadi gore go botlhokwa gore o tsebe gore ngwana ha o thomile go gasaneng, ngwana ha o thomile go bolelaneng ka gore information e ka o fela e tlonyakega ko di diagnosis tsa autism. If only ha o tsebe gore ngwana ha o thomile go developaneng, o thomile go bolelaneng, o thomile go tsamayaneng, ha o bolela bo doctor wrong information e leader bo doctor gore ba fe ngwana wrong diagnosis. So it's very very botlhokwa important gore motswadi o tsebe ngwana ha gore o developa jwang. Lona jaaka Autism South Africa tiro ya lona ke eng go lemosa ka ga autism? Autism South Africa hona no ka April e le autism month. Rena ko Autism South Africa ha re etse di awareness only in April. Di awareness tsa rena re etsa every day ngwaga ka moka.
di-awareness wa re bitsa ra tla ko community ya ra etsa di-awareness wa re bitsa ko dikerekeng cause re understand gore le batswadi ba tlamehile ba ye kerekeng ba tlamehile ba motlhaloganye ngwana wa rena wa re bitsa ra etsa di-awareness re ya ko dipetlele re ya ko ditleliniki mo di ya ko di-community mo hong le hong le ko di-family you can even o re founele o bitse family ya hao re tlo tlhalosetsa ka autism gore ba go tlhalosagala ngwana hao mme Mosetla autism ya alafega yona autism ha e alafega autism ke long life condition whereby gore o tlo phela ka autism mo bophelo ba o ka moka autism ha ina medication autism ha e fele ko ngwaneng the only time o kry motho o nwang medication ana le autism o tloa ana le what we call rena le di co-occurring condition meaning that o ka ba le autism o be le disability engwe o ka ba le autism for example o be le autism o be le epilepsy ADHD anxiety ke mo o kry motho wa autism anwa medication not for autism but for the other condition malwetse a lamang so autism ha e fele motho na le autism o tlo ba le autism mo bophelo ba ka o fela and another thing autism you are born with o tswala ka autism ha hore motho o ba le 18 years then ha fetsa ba re o kreile autism o tswala le yona and o tlo phela le yona bophelo ba ka moka kwa bokhutlong fela batsadi kgotsa batlhokomedi ba bana ba ile goreng bana le autism ba ka bona ka thuso kgotsa kemonokeng thuso o leka ba ka re founela rena Autism South Africa rena le di office di provinces tse ka ofela mo South Africa ke tlo di number tsa rena hona le rena le website rena le Facebook page a ke tse ke share di number tsa ka yes di number tsa office ya rena ke 011 484 9909 ko Facebook wa Autism South Africa and then renali a website also Autism South Africa inang le information e ka moka and hape le di pamphlet tse re fang batswadi free not only batswadi but community ka ofela and wa khona lo di downloader dinali all the African languages isiZulu Setswana Sesotho Sevenda you can download that o ka re founela ra tla re tlo support as a parent maitso re lebogetse nako ga gore a leboga le ka moso go lebogile nna re a leboga ke me Elizabeth Mosehle go tswa ka kwa Autism South Africa a re lemosa ka ga autism gore ke eng me re lemoga jang le gore go thusa jang go godisa bana ba autism go pola mogaetso gore o ka nna wa buisa wa bona pusano ya rona mo YouTube mo SABC dikgang tsa Setswana ga mmogo le SABC ditaba mo Facebook a re boe gape re go amogela mogaetso mo karolong ya bofelo mme re di tsweletse ka gore maiteko a peo marumefatshe magareng ga Amerika le Iran a koafetse moraga gore Washington e ka efa e gapile sekepe se se rolang thoto sa kwa Iran so e reng se thibela maparego a yona Tehran e ka nne gore e tla ipusulusetsa mme gana go tsenelela ditherisano tse dintshwa tsa kagišo. As I speak to you now, we have no plan for the next round of negotiations. No decision has been taken in this regard. We have very good conversations going on. It's working out very well. They got a little cute as they have been doing for 47 years. Nobody ever took them on. We took them on. They have no Navy. They have no Air Force. They have no leaders. They have no nothing. Actually, their leaders it is regime change. You call that enforced regime change. Maitso gopola gore o ka ikgolaganya le Autism SA mo nomoreng tsa 011 484 9909 011 484 9909 motho etso di lekalo tsa segonjono dikgang tsa sepedi di a latela ka moso mo SABC2 le SABC le hai ga jana ke go tlogela ka ponelepele ya maemo a bosa le kgaitsa di a motho boinelo mo lebimang go fitla gape re kopana mo nakong e tlang phiri o rile ga bosegangwe. ke leboga Katlego ke le dumedise babogedi go gae a re lebelle maemo a bosa bosegong jo fa re lebella mo karolong ya Limpopo le Mpumalanga go tla nna le pula diperesente di le 80 lebella mo botlhaba jwa naga karolo ya Lebopo e tla nna le gone go nna le lekhubu la moya o tsididi ka moso fa re lebella mo bogare jwa naga karolong ya Bokone Bophirima go tla nna le gone go nna le pula diperesente di le 60 lebella gape mo karolong ya Gauteng le teng tla nna le gone go itemogela pula fa re lebella go karolong ya Gqeberha ra la karolo ya Bophirima go tla nna le lekhubu la moya o tsididi ba maemo
bosa ba re tsibusa ka pula tsa matla ka dibe mo karolong ya Limpopo le Mpumalanga fa re lebelela karolo ya Limpopo go rarela karolo ya Eastern Cape go ya ko bophirima jwa naga go tla nna le gone go nna le makhubu ka moso gape dipula tsa matla ka dibe di na le gone go tswelela re lebelela gape mo bogare jwa naga go tla nna le dipula tsa matla ka dibe fa re lebelela di-temperature tsa rona mo Johannesburg ka digata di le 23 go ya go di le 14 re lebelela ko Carltonville ka digata di le 22 go ya go di le 14 mo provinceng ya Limpopo le teng Musina ka digata di le 28 go ya go di le 22 Polokwane ka digata di le 24 go ya go di le 16 mo provinceng ya Mpumalanga Skukuza ka digata di le 28 go ya go di le 21 Emelo ka digata di le 23 go ya go di le 16 mo provinceng ya KwaZulu-Natal le teng fa re lebelela ko Pietermaritzburg go tla nna mogote thata ka digata di le 30 le di Smith le teng go tla nna le gone go nna mogote Kokstad ka digata di le 24 go ya go di le 17 fa re lebelela gape mo provinceng ya Eastern Cape Mthatha ka digata di le 24 go ya go di le 7 Qonce ka digata di le 24 go ya go di le 9 fa re lebelela kwa Nojoli ka digata di le 22 go ya go di le 8 fa re lebelela gape mo provinceng ya Western Cape Beaufort West ka digata di le 19 go ya go di le 5 Oudtshoorn Warren le teng ka digata di le 5 go ya go di le 20 fa re lebelela ko Clan Willem ka digata di le 9 go ya go di le 18 mo Thapameng me re lebelela mo provinceng ya Northern Cape province e tla nna le gone go nna le tlhabo ya letsatsi Calvinia ka digata di le 3 go ya go di le 15 Sutherland ka digata di le 11 go ya go le grata e le lefela me re lebelela gape mo provinceng ya Free State fa re lebelela mo Ficksburg ka digata di le 8 go ya go di le 22 Bloemfontein ka digata di le 8 go ya go di le 21 me re lebelela mo provinceng ya Bokone Bophirima go tla nna le gone go nna le pula mo provinceng fa re lebelela ko Tosca ka digata di le 12 go ya go di le 29 Vryburg ka digata di le 9 go ya go di le 26 re lebelela mo Bloemhof ka digata di le 11 go ya go di le 27 mo gaetse maemo a bosa felela fano a re kopane gape mo nakong e tlang